gape gore gape tautona na le bala gore a thalose gore mme le ene gape o na re bola ga re na le mapodisi gore ga ba tsena mo letsholong le ba leke gore tiro e tona e tabe le go ruta batho ka mosola wa go tshegetsa molao wa ditsela go tshegetsa molao wa gore o ska ba utswela mong ka wena mme ga go ntse jalo ba ga itshola ga go tautona na laetse mapodisi a bua le ba mapodisi jalo ga o re le gore yaanong ba e leng gore ba utwa molaetsebe ba go itirelela hela mapodisi mo pusong e leng ha ya gompieno ke batho ba e leng gore tshwanetse gore ga mongwe a ba leba masole a itse gore ke bone ba ka sielang ko go bone ke bone ba ka mo sireletsang mo nakong e nngwe no iphuthela gore batho ba na le pelaelo gore a mapodisi ke batho ba ka ba thusang kana jang mme re tshwanetse re tlhaloganya gore mapodisi ba bereka mo kgatelelong e seng kana ka sepe ka nthata ya go thaela ga ditsompelo yaanong go reela gore rona rotlhe ba re leng gano re tshwanetse gore re thuse mapodisi ka gore ga o sa le thuse gompieno gore le tshware ene motho o sa dire sentle ka moso motho ene eo o tsoga le kwa gago jaanong re tshwanetse gore re itlwaetse go disana le mapodisi re direle setšhaba sa rona re bone gore go nna le kagiso le togamo mo legatsheng la rona mme bagaetso ke ne ke kopile gore ke teke leboge re thotse gano ditiro tsa rona di dintsi tshwanetse gore re tsweisa ditiro tse dingwe tsa puso ditiro tsa rona ko malwapeng go setse go le maitseboa re tshwanetse gore re go gotsa mollo re baakanyetse bana se ba se hitholo ga teng se lalelo mme ke ne ke re ke a itse gore mo toropong bangwe ga re gotse mollo ga re go simolola re go tsa mola ke ne ke tlhalosa mme se ke se buang ke gore ke go a go dira tse dingwe tsa ko malwapeng mme ga ke batle go senya tiro e ga ke batle go senya nako ya lona ba gaetso ke re a re mo boemong ja ba sepodisi ta re lebogeng botlhe ba ba boneng go tshwanela gore be re tile gano tiro e gano ke tiro e leng gore ne ke bua le mototegi Ramaotwana gale e le wa justice bene e le gore nna ke romile gore re go batho re tabo re dira le mapodisi gore re tshware batho ene tabe le ene ga ba tsaga ba isa ka ko go ene ene Ramaotwana ke morake raitso kana ga tautwana go sena go rebola mo ra gore rona ga re tswaga ra go thusa mapodisi ba go gasa molaetsao le ena ntse re nyane ke ntse ke eme ke re tere kopane re bua gore ra go gasa molaetsao yang wa gore re lwantshe borukuti jaanong a re tshwaragane tiro e ba gaetso le ta re bona mo malatsing a ntseng a taona di holiday ya re rothe a re tsweng a re baruti a o mang a re tsweng re go thusa go lwantsha borukuti mme ke ne ke re ke leboge ka go gapegile botlhe ba le boneng go tshwanna gore be ba na le rona mo nakong ya gompieno gore re rebole tiro e a re kganneng borukuti ga re batla gore borukuti bo hele mo legatsheng la Botswana re ka bohetsa ke a leboga motsamaisa tiro are mo peleng diata ga ke a utlwa megolokwane ba gaetso a go nne jalo. Thank you, Honorable Minister, for your kind words, your thoughtful exhortation, as well as your well wishes. Ra go leboga mototegi mogwasa ka dikgakololo le dikgothatso go bothe. We shall now take another piece of music by the combined bands. This beautiful song, yet to be played, is ushering us to the close of this auspicious event before Mr. President officially commissions the operation. Ka molotsana wa pina eo re tabo re ntse re ya motsubong wa thulaganya ya letsatsi la gompieno ba mo phato ya sepodisi le ba sesole ba ta ipaakanyetsa go hiwa taelo le thebolo ya tshimolediso ya letsholo la pabalesego. Combined bands, please.
khona go tshikinya maoto go supa thokgamo gore eta a bontsi ra le leboga. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my singular honor and privilege to call on and humbly request the Commander-in-Chief of the Armed Forces, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, to officially commission this operation. Tautona wa lehatshe la Botswana ka motsotso o re a mo laletsa ka boikokobetso go tsamaela ha se repuding go bolokisa ka semmuso mephato ya mapodisi le sesole sa Botswana le go simolodisa tiro ya Operation Pabalesego go rurihatsa pabalesego ya Batswana botlhe ko ba leng teng. Mr. President said, please, whose heart is set on the safety, security of all persons in Botswana at all times and in all things and in all places. Sir, please. The symbolical playing of the gong allows all members of the Botswana Defence Force and members of the Botswana Police Force to go out in confidence after the orders by the Commander-in-Chief. Thank you, sir. Tautona wa lehatshe la Botswana ba gaetsho ke jaaka ha Tabo a ipaakanyetsa jalo go emella mo mabaleng a Diphetogo Grounds mo Gaborone West jaaka a sa tswa go supa jalo gore ke bolotsa letsholo ba sepodisa Botswana le ba sesole sa Botswana gore jaanong a re rwaleng dithako re sireletse setšhaba sa lehatshe leno. Tautona ba gaetsho Advocate Duma Gideon Boko ke jaaka ha ipaakanyetsa go emella jalo mo Diphetogo Grounds jaaka a sa tswa go bolotsa letsholo le la gore jaanong a re ipaakanyetseng go sireletsa setšhaba sa lehatshe leno. Ladies and gentlemen, may we continue and be vigilant. May we stand up in honor of the departure of our beloved president. Ka se sebaka tautona wa lehatshe la Botswana o tsamaya jalo a dumedisa setšhaba se se re tshulogile mokgosi ba gaetsho wa re dumelang setšhaba se sa lehatshe la Botswana. Tautona a re le ritsile ba gaetsho nteng ke tse sebaka se ke le leboge ke le tautona wa lona wa lehatshe la Botswana re mo Diphetogo Grounds mo Gaborone West jaaka we continue to see our president meet and greet the nation that is here at Diphetogo Grounds. Our president, whose love for the people, the children, and the youth
as well as adults alike, is unfathomable. Ladies and gentlemen, let us give him that round of applause as he continues to visit with the people of Botswana gathered here at Diphetogo Grounds. Advocate Duma Gideon Boko ubuaga unity, love and respect. Ke sone sa le bona ba gaetso a tsamaya a dumedisa a re se ke lorato le Batswana ba itsweng ka lone. Se ke popagano e Batswana ba itsweng ka yone. Jaaka a le mmwana jalo tautona wa lehatshe le la Botswana, jaaka ha le lebeletse jalo mo maranyaneng mo metsweding ka go harologana. Facebook page ra itse gore le khona go le bona gongwe le gongwe go le leng teng go ralala lehatshe leno jaaka ha le bona tautona wa lehatshe le Advocate Duma Gideon Boko a tsamaya a dumedisa setšhaba se sa lehatsheng. Ra le leboga le lona ba tsaya ditshwantsho ba kapa mantswe le lona ba le letelela gore tsamaiso e le tiragalo ya rona ka kwano mo Diphetogo Grounds e kgona go gasama lehatshe ka bophara. Ra go leboga le wena Motswana wetsho le wena monni wa lehatshe la Botswana gongwe le gongwe o leng teng o kgonnang gore tsaya ka tlhamalalo go tswa mo mabaleng a diphetogo. We want to also acknowledge the parade of Botswana Police Service members, Botswana Defence Force members, as well as special support group ready and waiting to enter into the village, to enter into the town, to visit with you, to ensure your safety as a Motswana in this beautiful country of Botswana, known for its peace, tranquility, as well as its diamonds. Reta kopa gore le namele ntsele le hale le nteng batsadi go italla tautona wa lehatshe le la Botswana Advocate Duma Gideon Boko a emelela ba gaetso ke kopo gore a re nameng re emela ba gaetso go italla re ruhatsa gore tautona wa lehatshe le o setse a dule jalo mo mabaleng a Diphetogo Grounds mme o tsweletse jalo ha re leng teng ha tautona wa lehatshe le Advocate Duma Gideon Boko o tsamaya ka go dumedisa a re setšhaba sa lehatshe le ke a le leboga ke a le itumela le tshwaragane le batho ba ba lerato setšhaba sa lehatshe le tswelelang ka go tshwaragana le sepodisi sa Botswana le sesole sa Botswana jaaka ha re bolotsa letsholo mo letsatsing la gompieno go sireletsa setšhaba sa lehatshe leno. Meretse sebaka se go leboga botlhe ba ba neng ba tsile tirong e le botlhe ba ba neng ba re isetsa tiro e ko setšhabeng ka thulaganyo ya maranyane le ka metswedi ya dikgang ka go harologana ga yone re re ba gaetso le ka moso mongwe mme ka se sebaka ba gaetso re bona jalo tautona wa lehatshe le la Botswana Advocate Duma Gideon Boko a gata jalo a ipaakanyetsa jalo gore e tare mo nako e khutshwane a ba a ka emelela mo mabaleng a Diphetogo Grounds mme o gata jalo go a go dumedisa mephato ya itshireletso ba tsweletseng ka go naketsa mo letsatsing la gompieno a re dumelang mephato ya itshireletso dumelang ba sepodisi sa Botswana dumelang ba sesole sa Botswana ke jaaka ha le bona mo maranyaneng go le ka tswang le re lebeletse le legone. Mere tswela re ntse re go leboga wena Motswana wetsho ko o leng teng segolobogolo wena o leng ha o kgonna go ikisa le rona mo letsatsing le le gaphegileng le letsatsi la tshimolodiso ya go bolotsa mophato ka moeteledipele wa lehatshe la Botswana gore rothe re bone ebile re supe gore tota re tsaya ditaelo go le gongwe hela ebile go diragatsa mmoga ga se selo se se kileng sa pala ebile ga se selo se se tileng go pala mme re le itse sejalo gore mo Diphetogo Grounds Batswana ba itumetse ba gaetso
go monyenyo go lerato ba re tautona re batho ba ba lorato re batho ba ratang kagiso re batho ba re dirisanang sente le mephato ya itshireletso ka go harologana ra go thobamisetsa tautona go bua jalo setšhaba se se re tshulogile mokgosi mo Diphetogo Grounds sa re tautona re ta tswelela re le setšhaba se se obamelang molao re ta tswelela re le setšhaba se se obamelang molao le gone go thusa mapodisi mo go lwantsheng borukutlhi ka le itse jalo gore setšhaba sa lefatshe le re tswelela ka se leboga gangwe le gape. We also believe you at home have been able to log onto the Botswana Defence Force Facebook page, Botswana Police Service Facebook page, to be able to access this beautiful event, this novel event, the event that is first of its kind and promises to continue as such, as collaboration between the security forces is nothing that is difficult for the people of the security forces of Botswana. Ka se sebaka tautona wa lefatshe la Botswana Advocate Duma Gideon Boko o laelana jalo le bagolwane ba bangwe ba ne ba le hano a re nyame ba gaetso tiro re dirile letsholo ke le buluditse ke le tautona wa lefatshe le ke a le leboga ba gaetso mme jaanong nteng ke emelele ke tsemo hare lenteng ha mo Diphetogo Grounds ka gore tiro re dirile tshokologong eno mme ka se sebaka santse re eme gone gore tautona wa lefatshe le a bo a ka emelela mme re le leboge ba gaetso gore be ne le re letsile le re tshulogile mokgosi mo tshologologong ya tsatsi la gompieno mme ka se sebaka tautona wa lefatshe la Botswana o ipaakanyetsa jalo go emelela mo Diphetogo Grounds jaaka a sa tswa go simolodisa ka ga mokgweng go simolodisa semmuso letsholo le mme re kopa leshalaba le bogolokwane jaaka ga tautona a emelela mo Diphetogo Grounds ka se sebaka. Ka nnete ha moeteledi wa lefatshe a bona gore go botlhokwa gore a tsene mo motseng a tsene mo bathong go supa tota gore tshireletso le thokgamo ke tsone dio tsa ntlha tsa lefatshe le le ka kwano ga go kake ga nna le mathata tota gonne modimo le ene wa bantse a re dibetse a re sireleditse ebile re ikantse ene re tsamaya le ene re ta tswela re ntse re rapela gore ka nnete pula e re nnele le lona e le nnele tseleng le kgona go nna le festive season e siame e senang poiho e tletseng boitumelo. Bagolwane ba rona kgotsa bagolo ba rona ba tsweletse ka go emela mme re kopa gore le namelene pele batsadi ka boikokobetso jo bokalo re kopa gore le namelene pele re neele bagolo ba rona sebaka sa gore ba emelele mme tla re ga ba sena go emelela batsadi e tla nna gone le ka emela mme re leboge jalo mephato ya itshireletso e gano sepodisi sa Botswana le sesole sa Botswana re le ba gaetso letsholo ke lone le le buluditswe a re rwaleng dithako jaanong re tlhomamise gone gore setšhaba se sireletsegile ka malatsi a keresemose le ngwaga o mošwa le ba gaetso se se tla bo se re tsisa jalo kwa bokhutlong jwa lenaneo la tiro ya tshokologong eno mme re kopa gore le namelene pele jalo batsadi gore bagolo ba rona ba bagano ba kgone go emelela. We continue to send you thanks. We continue to offer words of gratitude to all of you who have been able to come here to join us on this beautiful occasion. This is the beginning of many. We continue to see the peace and tranquility that permeates into the nation and the hearts of the people of Botswana as we are able to gather here in the presence of the leaders of our nation and continue to see events run smoothly without any areas that are of concern. Ladies and gentlemen, we thank you, we bless you, and say, even any other organization held by the Botswana Police or by the Botswana Defence Force, or even in collaboration as we saw today, may you continue to give it your due support
your kind regards and well wishes. Ra le leboga Batswana. And we never cease to appreciate and recognize your contribution towards fighting crime. Le setšhaba se se lorato ba gaetso le tsweletse ka gore ema nokeng mo go lwantsheng borukutso. Mme re tshwanela ke go le leboga mme le rona re iteboge ba gaetso gore tota ruri re tsweletse ka go sireletsa setšhaba sa lehatshe le mme re ka kgona ha re tshwaragane ba gaetso re nne re tshegetse jalo mafoko a ga tautona wa lehatshe le Advocate Duma Gideon Boko a unity, love and respect gore ba gaetso ha re tshwaragane go na le lorato go na le tlotlo re ka kgona. And for all of you who are behind the scenes, those who helped put up the tents, who helped make the meals, who ensure the safety of these vehicles and the people coming here, those that are not in front of the camera doing the work, we send our highest notes of appreciation to your work, to your efforts, and to your sacrifices, both seen and unseen. We thank you, Motswana wethu. It has been a beautiful afternoon, a beautiful weather ba gaetso le khona go bona gore seemo sa bosa ke se se siameng mme re kgonne go dira tiro ya rona mo tshokologong ya gompieno mme re le leboga ba gaetso ba lothe ba le tsileng re re le ka moso mongwe e re ha re le bitsa le rete. Let us not forget that the theme of this event and the Operation PABALESEGO is a crime-free festive season and beyond, which gives the responsibility back to you, Motswana wethu. Gore pabalesego ya gago le wena ke wena o tshwanetse go netefatsa gore nne teng le pabalesego ya monka wena le wena ke wena o tshwanetseng wa netefatsa gore e nne teng gore re ga re ta go kopana ka 2025 re bo re babalesegile re siame rothe re itumeletse go ta go tsweledisa ditiro tse dingwe tsa lehatshe le lentele la Botswana. Ne re tshwere tiro ba gaetso re le batsamaisa tiro ba tiro ya tshokologong ya gompieno nna ke assistant superintendent se le batsomoketsi ba gaetso go tswa jalo ko sepodising sa Botswana re ba gaetso nte re le leboge a pula e le nele tseleng go tswa mo go nna Major Gabotepele Tshegogatso Molifi re boa re ra go leboga le kamoso o mongwe. Re kopa mogolo kwane batsadi jaaka ha bagolo ba rona ba tsweletse jalo ka go emelela me ne le re tshegeditse tota batho ba Gaborone West ne le re tshegeditse ba gaetso re batla go le leboga re me a makgotana a ntebele ke go lebele a le skala lebala a re nne re dumedisane o dumedise moagisanyi wa gago le dumedisane ba gaetso seo se molemo ka